mara nyingi sana unaweza ukasema kwamba mimi nimesemwa vibaya, nimezungumzwa vibaya, ikafikia hatua ya kujikatia tamaa. Ukasema kwamba huenda kweli maneno walioyasema kwamba mimi siko hivi, siko vile kama wanavyosema, yakakufanya unyong'onyee sana, ikakupelekea hatua ya kujikatia tamaa kwenye maisha yako. Sikiliza nikwambie kitu kimoja, usikate tamaa, muamini Mungu, muamini Yesu, yeye atakusaidia. Yeye atakuvusha. Hata kama unapitia kwenye kipindi kigumu, amini kwamba yeye anaweza kukusaidia. Hata kama unapita kwenye majaribu ambayo yanakuwa ni kama moto yanayokuja kukuchoma, lakini amini ya kwamba iko nafasi ambayo ipo Mungu ameiweka kwako. Changamoto ambayo ipo kwako ni kwamba wewe tu unajiruhusu ukata tamaa. Na ukishakata tamaa, maana yake umemruhusu shetani apate nafasi kwako. Na ndio maana unajikuta sasa shetani anazidi kupata nafasi kwenye maisha yako ya kuendelea kuuzongazonga moyo wako. Manake unauruhusu moyo wako ukunjamane. Lakini kama wakisema maneno yao, alafu wewe masikio yako kayaweka pamba, manake inakusaidia wewe kuendelea kufanya moyo wako changamke mbele za Bwana. Manake unatoa nafasi nyingine ya Mungu kwenye maisha yako. Unatoa nafasi nyingine ya Yesu Kristo kwenye maisha yako. Lakini ukiruhusu yale maneno yao yaingie ndani yako, manake wewe umejirahisisha kwao ili wakuone wewe kwamba kweli hauwezi, kweli uko kama vile wanavyosema, kweli wanachokizungumza ni sahihi. Kumbe wakati mwingine shetani anawatumia ili waweze kukuangamiza wewe. Kumbe shetani anawatumia ili wewe usiweze kufika kwenye nafasi ambayo Mungu amekusudia kufika. Ili adui aweze kunyong'onyesha kila ambacho Mungu ameweka ndani yako kisifike mbali. Ni kweli walisema kwamba wewe hautaweza. Ni kweli walikuwekea na muda. Ni kweli walisema kwamba wewe hautapiga hatua. Lakini kumbuka kwamba waliokuumba sio wao, aliyekuumba ni Mungu. Na Mungu aliyekuumba aweza kukufikisha kule alikokusudia. Kwa hiyo nachotamani ujifunze na uweze kupokea kwamba usiwasikilize wanadamu. Wanadamu ni wanadamu tu, na shetani aweza kuwatumia wanadamu. Kama vile ambavyo Mungu anaweza kuwatumia watu, ndivyo shetani naye anaweza kuwatumia watu. Mwamini Mungu, yeye aliyekuumba kakuweka kwenye dunia hii. Biblia inasema kwamba kabla haujazaliwa nalikujua. Kabla ya mimba yako kutungwa alikujua. Na kama alikujua, manake anajua makusudi ya wewe kuwepo kwenye ulimwengu huu. Manake anajua makusudi ya wewe kuwepo kwenye dunia hii. Haukuja kwenye dunia hii bahati mbaya. Haukuja kana kwamba ni kutalii tu. Ulikuja kwa ajili ya malengo maalum. Lazima kusudi la Mungu litimie kwako. Lazima kusudi la Mungu litimie kwenye maisha yako. Unajikatiaje tamaa na wakati bado hujatimiza kusudi la Mungu? Unakataje tamaa na wakati Mungu hajasema kwamba hapa sasa inatosha? Kumbuka, unapounyong'onyesha moyo wako na shetani anavyopata nafasi, ndivyo Mungu anazidi kupata hasara. Huenda kupitia wewe walio wengi wangeweza kuokolewa, lakini kwa sababu wewe moyo wako umeunyong'onyesha, ndio maana hawajaokoka, kwa sababu wewe umewazibia nafasi nyingine.